uyu ni umusore bamwita Yahaya Ali Zuba, umusore ufite santimetero 93, afite imyaka 16 ku biro byiwe 20. Nongeye kubasuhuza mbifuriza igicamunsi cyiza, mbasabira amahoro n'umugisha muri uno mwaka tugiye kwinjiramo. Imana izabarinde, muzawujye ntuzabajye. Murabimenye neza cyane, uno ni Mr Bombokla kuri channel Bombokla Empire. Ubwo urabyumva neza, mba ngarutse muri menya n'uyu buri munsi, ni buri new EP kabisa. Buri episode buri munsi muzaba muzigezwaho gatanu ku kandi. Uno munsi nifuje kuba nasubiza ibitekerezo byanyu mwanyandikiye muri comment mumbwira ngo murashaka uno mugabo bamwita Yahaya Ali Zuba, mumuzi ku izina rya Yahaya Ali Zuba kabisa. Muramumenyereye n'umugabo ufite ibiro 25, akaba pima metero, cyangwa se ubwo mbishyize muri metero byaba 0 n'ibice, kuko ni santimetero 93 z'uburebure. Ubwo uramwumva neza, ndagira ngo nagenda ukurikirana amafoto ndi kugumya gucishaho kugira ngo umumenye neza, unarebe uburyo areshya. Gusa afite imyaka yiwe 13, yavutse ku itariki 19 mu kwa 11 ku itariki yavutse ku itariki 19 ukwa 11 2009. ubwo urumva yuje imyaka 16, avukira mu gihugu cya Jordan. Ubwo ubu asigaye yibera muri Dubai, gusa yaje kuba abona kwiga bidahagije kubera bitewe n'ikibazo cy'ubumuga, cyangwa se uburebure bwiwe butamuheshaga icyubahiro ari mu bandi. Ahitamo kwibera umu TikToker, mu YouTube ndetse na Instagram, muramuzi cyane, naho ababinyuzaho gatanu ku kandi. Uno mugabo yaje kuba n'umusore, aka gasore kaje kuba kajya ku mbuga nkoranyambaga 2016 niho byaje kuba byamuhira, atangira kumenyekana, isi yose iramumenya, ku buryo ubu ku rubuga rwiwe rwa TikTok abamukurikira baruta u Rwanda rwose. Igihugu cyose cy'u Rwanda ubu bose bakurikira umuntu umwe, ukagikuba kangahe, ukagikuba kabiri, ugakurikirwa na miliyoni 27, kandi u Rwanda rutuwe na miliyoni 14. ubwo ufashe u Rwanda ukarukuba kabiri za miliyoni 28, ubwo urumva nyine twaba turengejeho miliyoni imwe. Ni nko gukuba rimwe n'ibice 98. Uno mugabo ku rubuga rwiwe rwa Instagram akurikirwa n'abantu barenga miliyoni 10, arusha abasitari bose muzi mu gihugu cy'u Rwanda. Ku rubuga rwiwe rwa YouTube rwose akurikirwa n'abantu miliyoni 6. Ubwo urabyumva, mu Rwanda umuntu umwe aruza miliyoni, tukumva n'ibya danje tukabifata nk'ibya danje. Muramuzi Rocky Kimomo, niwe ufite benshi, ariko nawe tuba tumufata nka big star w'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Urabizi uburyo tumufata, uburyo tugumye tugenda dufata ibikorwa byiwe, nawe musobanuzi wa mbere mu gihugu. Gusa ndacyakomereza kuri uno musore bamwita Ali Yahaya Zuba. Uno musore akaba ubu yibera mu gihugu cya Dubai. Ni ibintu byiza cyane kuba uno musore yaraje kuba agira ikibazo cy'ubugufi cyangwa cy'uburebure, aza kuba yava mu gihugu cyiwe cya Jordan aho yavukiye, aza kuba yerekeza mu gihugu cya Dubai bitewe n'impano ye iri talented. Imba ku Instagram akurikirwa na miliyoni zirenga 10, kuri TikTok akurikirwa na miliyoni 27, YouTube agakurikirwa na miliyoni 6. ubwo urumva ni iby'agaciro kenshi cyane. Nibyo kuba kwereka ko yagoinze viral ku myaka yo 16 kuri santimetero 93 ziwe. ubwo urumva na metero afite ku biro byiwe 23. ubwo urumva ni umuntu wandastandinze ibyo akora. Imana ibiha umugisha, inabisiga amavuta agomba kugoinga viral, amugane wa baba kurubancu bari muri no industry. Gusa no musore cyangwa se uno mwana akomeje kuryoherwa n'ubuzima ku buryo nakemeza nashidikanya, nubwo yagurisha urubuga rwiwe rwa YouTube rukurikirwa na miliyoni 6, bamuha akayabo katabaho. ubwo ibikorwa yamamaza kugira ngo muhagurutse ngakwamamarize, uhita ubyumva.
gusa uno musore wanyu mwari mwanyandikiye ngo mbagezeho naharangiriye, nawe rushaho kunyandikira umbwira wowe wifuza ko nagarukaho ubutase cyangwa menya n'uyu yeje kuri bonane. Ese ninde wifuza ko nagarukaho? Wicikwa n'izimenya n'uyu kuko zikungura ubwenge kandi ugumye kunkurikira, ugumye kwandastandinga ibyo nkora. Share ni ya mbere, like na comment wifuza ko ngarukaho, ukagumya gusangiza inshuti zawe zose kugira ngo zirusheho kumenya ibyo Mr Bombo akora mu gihe atari itereka ngatangiye gusesengura. Gusa yahisemo kuba atangira kubagezaho menya n'uyu. Ni buri EP mujye muyikurikira 5 kuri 5. Imiryango yamamaza yirafunguye. Nimero zo ni 0798631505, aho tuhita tukwamamariza product zawe rwose zikagera kuri rubanda benshi kandi zikaba zanakwagurira business zikava muri Rwanda bikagera no hanze yaryo, kuko ubu izi content nkora nazo zigiye kuzazinyura mu rurimi rw'icyongereza kuri chaîne cyagiye gufungurwa vuba. Ndagira ngo ntugacikwe n'ibi biganiro byanjye. Ni Mr Bombo Clara bakunda.